Hello everyone, Priang sampai pi saja pok ni YouTube channel yang kebetulan cibun ya warok gue subscribers Priang sampai lagi gedang wan teme te mentu kesini te kesini cuti te snaboring chong hiung nong te mura yo chat pancake dap te chat dos iara pai wan ni video no dos dang do kod te comments wan yo bang mau chat ama te okay let's start. Ingredients gue am kam hini to maida pnang refined oil plain kodot chini then vanilla essence if you have. Then wah gini video ngam yo vanilla, so I just make a plain simple pancake. Okay, so join this video with me if you want to learn how to make a pancake in a very simple way. Mau dihir kau sobat. Ini toki tiar ke penam kamu itu tuh maida dan nanti chini plain amul tasa wah yang refined oil. Ini tuh tiar ke penam kamu. Te pipai nuan kene video ya punya pi kemana mix ni kene klei kene mah. Ni chini nga khada chi so chamat mah so siang cha te ada bam tiang kita pentam dalam per. Dan ini te kodot yang pertama kan R dan lesian tak isa siang so siang ayah kodot ya pinang hal siang de penyang ngalam pam expert sa dang try ini tapi ila dah hai tu mod pila dah buat film hai tam buat mah yang lah ni tawa de penang siang ni dah biang hai jang nah penang siang dan tu yo kin chua gini dan nete mara dah kin gini yo kin yo buat anak somai dah yo kin lagi warok. So baking powder la da bera tamino tamile nyoring de habar lang ini ma ya ujam sa dalam ambil baking powder te ber do soda la hai do soda ka chitan sianga no baking powder te ma ich siang la hai tang ham pen full bahasa ayo pigato da mix bahana hone peleng ogoto chini mai pnya ma to ngam am grinder te mam yo grind chwa ki pnya sorry chini te hapkin ha walam kele hanang kin hawal kile haga chini bagadot karin jabetnya hatta ya bona e mai darat tuma tamai dala hagni thawa nyo measurement ana okay so tham mai dah ni siang so to mai dala e so siang ni kama e kadot mai dala e konte te yo kin na gini ma ta hap kini ono do manu kam ni yo hap kin be pian tu how man yo consistency ang gina hap manu kam ni yo phiu hoi ma hap kin be phiu hado da yu kida yu biang no naman ugam ni dah hoisa tapi ni ayo sedang chat na yo panima come on see this is how it should looks tum tu tak mano yo bang sa ni dah mabik la dah hoyi or if you want to make a pancake la dah hoisa yo pela da dabo okin ngato nang tayo chade ma da hap chapi hay low flame hap kyan hap gitin e low flame da nete da ne karai ma do rai phan ma kadu em hiam tu e phnya o kadu che o gam tu apa e phnya chibon e kadu che o da tas dang sdi pe tu e yo phi ma
benci ama. Tuh sa benci penang pio dapat yo kita cewek nol tuh. Dah, okay. Nah harus di. Once again, dengan biang pio. Our pancake is here. Tia kam tu manu ngayo, utok rabun penya habrai panang de manu kam tu se. Perlu kata ada chat pancake, pak ini tip yobang pima tangga ba ma obang baju jam ma man sofu kam tu data de bang ayo yang tiba mo yupi ya baik itu tia di charge hari ni pancake dan nete yo chat dos yar kamu doang yupin ni ya mà để mà dọ em lang phi ở bang lang này bang ạ sa kata ada double di cha để sa satu nong để ada bang ra vậy thằng nó đập po de ring để em dọ nhiều phi di cha mà đám sao per để katu naman yo is de kini ga dos yar uthit onong yo chat chwa kali chat senrot yo chat na jadok no na neta da yo de ona kiu perlu kamu dah yo ni dah bagi chat senrot nang tadi iki dah yo arak chua ki serut dan neta yo pen kera chua ki tiar kita yo sde sempel la opian ronson in sumeret kam gitu kujuk cejor mama slam em ye lama dah plenya tapi pai ada yusuf pi dah chat lam yusuf pi le dah pai ban to angan ngaman chat next time mah kamu pun kira atau kitiar tercet jah ngang ama de jadok secara ini dok semen anang tak cukian itu cet jadok itu ditenai ki om sarwa dok siar nang dia mana iya bam itu jah itu dok siar seh dah ready lo dok kita kitiar ko MK me osde ini dia osde no imah dia tak cuare penyang dan itu segitu ki wadah terlihat atene is engi piat keren son ge semoret nang bicerbet ki beluk kam tu dapat sedo dah kam tu ya ba masalah mo ye sde raus de terkong bam nong kendang mah kini tak itu kita ada chat senrodan nesa ada saus dia penterkong lagi ini terus dek ini kamu cepat sen menit dapat ada yopi bersu udah terkong kita dah ya nih ada ichwa gitu nong mamkam dia pun isa so penterkong ya so perlu this is the final cooking the dab bakatu chat no das era the dab jadok ada dab pancake ada dab the kacala ada dab di katu ada dab chat ni do ada chat ja terus na pangan dia go ya bam sandan dei ja ya ya kwa hai okot pi ya bam langi tangwa to no chat mani heavy por mah
te ada pukut ya kan video tu te le chi bon kat pai pin sedang do pukut te ada Yusuf te share, like, subscribe te comment man di video ya pan mi next mah. Thank you, bye bye, God bless you.